Akariba Kalimantiri baugete bari tayari kugwata ugeni kawira Mwangaza kirindiunga yawe iria erigiritwe kuthithia nterecha igembe kenda gutambia kigina kia basari bobone nyuma ya gikundi kiria kiguchieta kikali kwaria ntuku iguru na kuria Mwangaza kethira ageta igembe ete agwete machokio ja ina aikirie mbecha iria chiagairi mirandi ya witi na mbere ya ntereji ni bachokete baita mukana kiri Seneta Kathuri Murungi bakiuga niwe okwangaratania Meru bakiuga batetikiria atumira anabao buthuku kisiasa. Dennis Mugendi katumenyithie. Kawera ne yembe are free ni are kwate free no tirongora to bwetharia kana mawa yonde ya nora ya nare tiyari ya wekirwae maramu ni akariba ntule rongone na Kalimantiri wandini ya mao gishoneke ubunge kia Igembe South bagikujira uthondeki wa barabara yao buria bukuthithwo ithirikari ya kaunti ya Meru tongerie ne bwa Gavana Kawira Mwangaza kontu bakomweri bakomwata ugeni ku Igembe akamakwigaragara ya kabuti taboga kundi gatingana mpea kantu babethi bakaiba baria barasiumirie kuga bate kwenda ndiunga yawe gakundi baria akariba kwathira gatumiri ni siasa baria bate kwenda ikuona Igembe gukirithua witi na mbere ruareka toyete anontu bwa manto ya yarari ruero ni vijana bamwe bakiwa mama kejembe akareta ambasare na ruare atoyete oba warning nontu batwe to yakaribembe ugetha ibaero ngiri 2020 iraba Kathuri Murungi bena ba mutumana ba na bamwendra batu tobera kwina ntu bembe baba inyelekete thai mireto etina mbesa bakwenda mbasare yu ko batu atobera rira mama bakaibwana yetembe ibari erotere to thane mama batu mukaribisembe yaretere ana beto mbasare non to gethra bate inyeletwe non to boba imbesa iraba Kathuri Murungi non to Kathuri Murungi we aere ko mobilize vijana obatuma irotheri non to oten development yareta iko mobilize anto akio theri kenda bendelezi andro na kweto embe na kuoimenti ote anto torona bake ori mama thaira mama araenda simbasare no lakini thaira mbasare sianja kure mama wa naretete mbasare embe iria otoria to team to kubanga urabakairia mama areta mbasare kwa watu atumuone die tombeta otimo tege mati de mugario ntore kuma rongone Mwanga Kalimantiri oi kuma ndasiarerwa ntare ke kuona ngoye guritiga Mwanga thai ketirikyo tongore botribo ba mama nenkuganya nenkuonya buru Kathuri na bamutuma buru ba watire mama Anthony pareke no arte ngoyege na ko imenti na turagi kona akwe anaba banture ambassador thai baibwa mama ne yite turareria Igembe South bairi bambiri furu na kubanga tugundi aina mbalimbali hapa ili ya kufuru ile mkutano mama ile anakuja na hapa Igembe tukoromba buru tubakanya kwesima ku barabara iji kionekana gukura ngwitenge byanko mango bariuga imyanka emingi itwire iri ugwatikire bo na barira bare bakurekana na Gavana Kawira ibakunire bone ngugi iria igwitwa kinya kithirwa abaturiki ndongo boni rie twaria kwambeta wanjoni ngore wantwere mania wa thaikuru na iruongone nciariri na no kwonkoririte na no kwondire na kinya ba yoyo na babio yoyo aciari bobongo batekwona na bawetira kinya baumeto tacie toe batekwona na baisrani maiya yaturai na yorongone lakini narua tutiacia njira ewetanio orogwa kawera ke yakweya itwake yakweya ari weyo to chumburo tombo theri imbi binge anto beto bukwenda mama to bwetheria kaka ya aithenje genda bato tuwage mama to bwetheria loyi anto beto loyi anto ba Meru kireginya Murungu rabombere babweru are totorenze nze neoro tuinze turombere maromba mama ke Murungu na ke bonze kinya barabate omwendra bamwendrae nonto boinya era autumeka ke batu otoritirango ego ntorego akoya kawanga banake yako Gavana ke president okante ake ya go tethia na bage
akeyotethia antu bake athurero wai kethira antu batugura thiringi 500 na ngiri batuguyagua antu bakeya atongeria bakeyaku na twakore mantu yau na kathuri wa tenembe ukethira kwenu imenti no arekere mbasari cieya kinya kwetu twekanya mbasari kinya ko. Dennis Mugendi, Weru TV, barabara ya Ruongone, Karimantiri, wandi ya Maua, Yembe South, County ya Meru.